Krista mina kasopi data kanami bite ho tuzing ka aphat pha pathin APA Pakai Yesu Krista nang lekein hinnai nei thin dinga thin thu to like Good Friday in eu to kelana Good Friday thu ho chomcha se the dinga pathin phat pha dam nei bi zin pathin kain thangbat he ola tuni jingka hin Christian yung hi wapada in a say jing sao I has jing sao jong le ke ma kunin jong Krista thin le thona ho chung chang thu chomcha kain se do no min he ole tabong Good Friday kiti hi ipca Good Friday kiti ham Good Friday hi Pakai Yesu Krista thini ahizia good aphaetia pawa se dinga chu raini pha tine tabong ahong hitane he ole ton so thina ilhun na dinga kona hinna epipa Pakai Yesu Krista khela thini khu chu Friday hizia chu Friday Good Friday kiti ahimezina he kaneu lajen Good Friday hi kimanding ting ta le Good Friday hapta se chun changwai ne kichi jin sakap thim hon sa kap jibin te chon ke ho en hapta thung ke chu sakap na ne ki mangin Friday ni teng le akine khom jin len khom ke bolin no ten ane ke mangji in a he lunglen jang o me ne he ole hi Good Friday hi hoya Bible chun hoya ki mu media hi le lubung som ni le thum chang som hala li chun ki mon Bible chun hi chi Friday kiti irai ni hi ki god ni ki gen ni ati na he ipia dinga ki god de ham ipia dinga ki gen de ham chol nga ni hung thong dinga hi ta zen ki god ni a hi tin ase na he Friday hi ki god ni hin Saturday ni hi chol nga ni hin kit ni Sunday ni hi Bible chun first day of the week ni masani ati na hi tu lai chi ni masani chu tu lai Christian e hon athok kit ni iti tawin imangu ben he tengle tu lai hon Saturday ni chu kigin ni iti bin ahin Bible chun Saturday thang chani chu chol nga ni ati na he tulai hon Friday ni chu na to nan ima in igel povin ahin la Bible chun kigin ni preparation day tin ahin se do na he ole hi chun Good Friday hi in mangtavin Jesu Krista thin ho gel do na Yesu Krista thohnat nageldoh na in tijon in amangovin ahe ole hi chi Pakai Yesu Krista thiding kon chun Jerusalem lopi ten Pakai Yesu chu an lut in mi pi hoyong chun hosna hosna David chapa Pakai mina hung pa chun no me ativin tum thingla na holi lusuna ho chu vayuvin nasatain wathong dam domin Jerusalem lo pi da na lo ben a he ti ina hetaw ben a he ke chu tu COVID-19 coronavirus na je hin agi changin anike bol thei ta pon jeng jong le muntina chun bol thei dan ina bol ben a he ole hi Good Friday hi hoya hung ke pan ham ipiti ham iti a hi le Iha sama bongbin ti lai Israel chate chu Egypt gam sunga so ina namo bin Pakai pathinin Mose le ron mangchan aga pui doi na he cha chun gam na hi se nu kha pen na chun Mose le ron ja chun mi te hon kel ngoi thado han lang kot benga tat han chi chu kal kot benga na ta lu chu ka mu tin ta la ka hin kal chu a ta lu ho chu chama sapen thina tu de hi atibin thua pe dungzui chun Mose in te chun mi te ho cho helin mi te ho chun
gan thisan chu kot beng achun anata novin ahe ole ti chana ta dungzui uchun hoso chata vin Egypt mi te hozong Israel mi te jong atat so si chu hu da no men gam thip gama pathin an pui do tan chayong chun gam thip gama chun kal chu kut sa tha ba ane jeng diu aje chu pakai pathin hu hing pau ka he ti chu ageldoh na diwa na bor sa jing ahe Exodus bung som la ni chang som di la go ba chun mo thein au men ahe ede chun kal chu kut hi na ho pakai pathin hu hing pa ka hi ti nageldoh jing na diwa kut sa na tha ding om hi chi kut sa chu agu bang lo de hi ati ole chi agu bang lo ding chun kut a chun sa na that jibin ahin mang pe ta ba lai dunia I sei no mo chu hi le kut sa ki that hin ipia va sa sam som thum le li chang som ni a chun pakai pathin agu a chang zo se avat tu pi in agu khat cha jong aki he bong poi ati nei ole agu bang lo thu sim hi ka ha sei na lom me ipi sei na mi ti a hi le Israel cha te hin pathin pakai Yesu Krista Bethlehem hung pending to heaven chuteng ta le John sit ja Calvary cross a hung thi ding a heaven hiti chun an he dung ju chun pathenin ni kha ting ta le kel ngoi no ke ma John sit ja John phata kel ngoi no khat kha tha ki thoi na ka ne a thim ka chan banga hi Calvary cross a ke khela Krista hung thi ding a hi ti a head jing na diwa hi chi kal chu kut sa hi an tha sa wa hi te chun pakai Yesu Krista chu kal chu kut sa tha ke that ding a hi ti an sei ma bang chun koren thor khat na munga chang sa gina chun pakai Yesu Krista chu ikel chu kut sa tha ding khelin Krista ke that tai ti in an sei do ta na hi ole hi chi hi John bung som le ko chang som thum la khat apela som thum le gup chu isima hi le pakai Yesu Krista chu Calvary cross a khai nom tan achitan tijon akhi khat be pi te ni chu thilowin a omen chiten ni chu akhi khat be pi te ni chu agu a khen bang ben pakai Yesu Krista chu agu a khen bang ta po ne ye jun John bung som le ko chang som thum le gup chun pathian thua ki se banga agu khat cha yong ki subang lo de he ti chu guil hun na dinga Krista keng chu ki subang lo wa thi tai ti in an sei doi ne ole chi kal chu kut kiti pa chu ahung hi in tu lai in ho Christian ten kal chu kut ti men chu ipayu ba Good Friday kiti ai da ne he ole chi Good Friday chu kal chu kut chu a hi tho win a hi ti hi igel livin kano mena he te chon masang lain e hon chawang kut itivin yisi chawang kut chu tu hin kut itikit ta bana he a hin la anikho ke bangin boldana ke bangin chipi dana ke bang thawina he tabonga chu nidang laya Israel chaten kal chu kut anamanu chu yo tu Christian khong hi ben kal chu kut ti amin se chu payu ain la anikho yong imang kit na lai ben he vasanan tu lai kinel na hopung za chom amen Judaism messianic kiti lamen kut kal chu kut aman na hi le yo Christian ten kal chu kut ibana man homtin yoi mo ben he ahin la tunia Good Friday hi iman wa hi le kal chu kut chu ai thau kin lai jin he ti hi he dio pha ka san he pakai pathen chun ke ma thi ni na thi na nageldoh jing na ding le na ho dinga ka hin na ka pi ka thisan ka pi de hi ti nageldoh jing na ding on anikho hin ni don ti a hi ta po in ipi sayami ti a hi le ke ma thi na nageldoh jing na ding wen hiche katahsa hiche kathisan hi nevelang don jing bin ke ma kung ki ka sia ka pa ga mai ne ki ta ka se ne ta lo ti we ati ne yesu pakai Yesu Krista thina e hu hu nau gel do jing na hi pakai anjon sacrament iti ho hi a hi ji na hi
chỉ hi Good Friday đi ta chu ahung hi da na hi ole chi chu thu chu isei no ma jong chu ahipon dunia Pakai Yesu Krista nang le kia dinga thi hi ga gel leo han se jui ho jong chu kum thum le ke na to pin a hin la lung ki khel na mong mong nei lo vin la len ding ki chu na sten ta la bol the ding ki chu na hausa ding lung pu le se lung gel na dim ta vin Pakai Yesu Krista chun a thi na ding chu la nai hi ta je chun ama jong ni khat chu lo pi ta in Jerusalem a lu de na he Jerusalem a lu ni chu ni pi ti tam te so te ho mi pi ho chun ke pa tan sangan chunga hung to do pha chun gal zona o gin ki thong ta chong ging do ta in David cha pa Pakai mina hung chan no me ven Krista leng ding hitai Mesia lenga ding hitai Israel ga makile do sa de hitai ti hi na satan lelam nungel ngai to na chun thanop na ne vin audum domin hosana hosana anati vin hi i hon jong in a bol ta vin hi ole chlaya chun ipiti tam ti a hele micho asu dam ho chu lam kai na pangovin ten tal elbai asu dam ho chu tum thing chunga chuna kal do vin thing ba ho chu tum thing ba cha lam tha vin avai vin ai te chun ha pe na pe nga samla chuna pang vin ai ten tal me thai cha ka ho chun Pakai Yesu Krista chu a choi anu vin mi pha asu dam ho chun apon silo cho phau vin kel ngoi no patien Yesu Krista to na sangan chunga chuna phau vin lam cho do vin hosana Pakai mina hung chun no me ti hi ain sam ta vin ai ole so video se jui te ho yong chun chuta bong ta Zakaria bung ko chang ko in Krista sangan chunga hung to ding tu kum zanga ma sangina na phong do ta na he hetia phon do dung zui chuna hung to ta pha chun khai ho jong Pakai Yesu Krista hi leng hin tin prime minister hin tin rom te khun nuya ko ni nei hu do wen tin ho zalen ei mu dio hitai ye chuna ma prime minister hi ding hitai ho cabinet hi dio hitai te chun le sit lam dung gel ngai thun chun na satan ke pa in anung chan zui ven Jerusalem chu alut da wan ai obite hoi ti tam ti a hi le ahung lu ding kun chun thangvu ma kun in Jerusalem cha hin gal do ven ai chu Jerusalem gal do chu Jerusalem cha hoi dan lo pi dan ki jam na thopi ta cham mo bin amil hau chun zalian gam mu ding ule no ma sa ding da no ngai tu mi pi chun thano ma zeng en amu bin ha cham pa ki pa lai to bin amo ho ki pa dung zui chun amo ho ki pa bang chun hu hing pu Jesu Krista yong chu ki pa ngai in ti ti hi ta sana nei ta in Krista chu ain ve ta nai ipeti tam tele sangan chunga to leng Krista chu ke pa mala la in midlong chut chut din ana kap ta nei ti chu mi pi chu athi chat jeng ta nei so be de ho aye chu Jesu Kristan bo Jerusalem apina no te op khuma teng ta le op khum banga hi op khum ding in nang ka de yin ai la na nom pon song hi akisi tho ming khat chai lo de he ti hi ana sei na aka cham na chu ahum lung ta nei aye chu cham cha khal jo la Jerusalem chu su se da de hi tan athi nong teng ta le Jerusalem hoi na ho jo se chu mang de hi ta nei ye chu Jesu Krista na ngai lu ma in acha de ta acha do ta mang tha ding so ngai tu a hi le me lung chut na kap ta nei so bi da ole dunia jong ho yong hosana isap na ho Pakai ki papi na ho Pakai nung izui na ho hi lelam lungel ngai to na izui ham le set ke le do ni ngai izui khau ham ai lo le chang phat chom ni ngai izui ham itabang lung thim pu na izui ham khat te chain holding om me na hi ya chu se jui te la Israel cha te hon Pakai Yesu Krista azui wa hosana atiu bin ai la chom cha khat jobin ga chom kan diu le han Jesu Krista chu Calvary cross thi chu amaho landing ana sata ana ngai to chu amaho lungga lo lambe ahung hi ta ji in amaho mi hu hengzia mi thi kai thu ya nong ki kai thu tengem landing a ki sei na hi lo ham epidira ji ta chum na hi khat be taw tin amaho lungga ngai to na chu am ta lo pha din khen be ding na pi do ki ta nei
tu nia zong pathian Christian hi na pathian ho hi na hi leilam lunggel ngai tu na jing ai ho nang ma lunggel ngai tu na to ke ma lunggel ngai tu na to ke tu lowa ahung chon ta le pakai chu idar ha di khen be ti ki dam ti yong hi ikingai tu wa ngai jen he so bi te ho Christian kum zakat i hong he ta ba nei I chon da ni khan da no ilung puru Christa lung pi to na he nam se yui te bunga chu ho bung sunga alen ding ki chu na thunei ding ki chu na awai hom ding ki chu na a hin khoi man wa ikini likina ding hom ti yong hi tu chung Good Friday Christa I ho ding a thi na kun hin kile he ya hin khu tha manga chon di a pakai lam bel ding in cha kun jong hin pakai meni ki tem nom na he ole chi Good Friday pakai Yesu Kristan nang la ke ya ding a thohnat tin changa thu ha sat gan theina tin changa thu na ho hi ilung mit vai vat ting a hi ole hi tin chon thideng ong ita ye chun pindan chung nung a se jui te to Pakaiyin zon na ta vin te chun se jui te ke nga silpi in ke ma pakai le ho hil bon na ho kyang ka sil na ho nong khat la khat kyang na ki silpi to diu he atita na hi zon bung som le thum chang som le di som la nga chung sei ta na hi te chun Ein silpi yo chun Korin thot khat na bung som da khat chang som ni lu chui vet na hi le hiche katahsa hiche kathisan na ho dinga kapi ding katahsa kathisan hi nadiuvin thohnat ke ma thina nageldoh jing nadiuvin ka hung kit ka sia van khopia ka chia ka hung kle kit ka si in hiche kathina nageldoh jing nadiuvin ananevin lang na don jing thau o ti in ahile nei keima china le keima china ho nageldoh jing nadiuvin anikho na mangwin ti wang ahipon nei tunia Good Friday di ta chu anikho gamana anikho a sa gane a ahelo le thil bol ho zo si sang hin Pakaiyin hiche katahsa hiche ati nei hiche hi kum khat le ve sagi ve ge dham mi tu lai chen tam ta bol thei chen tam pi jong a bol nan ai ye chen hiche kalchu kut kiti le Good Friday hi anikho ki mangpa hi pakai chen ni kho lam pang hi talupa communion service itiu hiche an thiang Pakaiyin zon ne na hi a khel ai ole hi ta bang chen pindan chung nunga chen ne vin hong do ta vin cha chun anane hom pi khat e sei lap de he e zo do de e pi do de ti pha chun sei jui hon pakai ke kahim ati lai jin azo zonan judais karot cho hong thong tan judais karot long chimi sei man chu pakai ke kahim anti do ta ne cha chun pakai Yesu Kristan na sei khai ati nai so video chlai din mun lai ta chun nang le ke ding lan I ti dia judais karot chu apodo pai tan thiam pu ho to ke ho somin Krista mat sa ding choku ta nei ole achom the ne ding in judais karot chun thiam pu ho ko dang ka som thum kila tan ete chuna mat sa gota in amat sa masang hewin pakai Yesu Krista ges mani hona lungdong ti zat in lungkhamin hin khuwa mangin sei te hon ki gin pi thei do vin omen pakai Yesu Krista chu ul thisan long levin ataw vin alung gim the jeng ta nei aye chu le se chon sin zo si ama chunga thunga ana pu ai ta nei sai bung som ngale thum chang gup chang sagi na imu bang vin mel hoi mel long putapun achunga mahadim sel na ong ta nei te chun nang le ke ya ding in Kristan chlai mun chun decision thulu na cha te adinga miem siam sa te da chiding ka hi ti thulu na sat ta an nei ta nei pathian chu thong bar man la tu nin zong mi hem lungel power e pi thi thulu na ki zat ta aim in an object aim in life I know le ke ilung thim sunga e tup na nei pa thulu na nei gi de pa hin e kai ho ya hi hasan na gan the nei yong le ke yong tu a pen Kristan nung zui tang ka te ti a thulu na siam jong hi til lo pi ta ai til khat po yong thulu na sema chi pi gi ti hi lo thin na hi ki khen le hi ai thei po na hi ye chun jon bung som le ni chang som na nga chun hi de chun pakai sun ke nga silpi ho mutawin athil bol hoi mutawin ke mar ka bol bang bang na bol di hi ain ti ta ne he ole thing pel chun khat ben calvary hang chu zut pi nom tan
tijon thua chen chai tam ta jong iheta ve Calvary rang lugum na chun Pakai su chu khat be din pui tan pui na tan thing pe la pujo ta pon film tam ta jong i movie nei a sa le gan the na I holding a thu na I movie nei anu Miriam mi la thu na jong I movie nei a cha pangai ta thing pel ki put sa ul thisan kai leu thisan leu lu hu ki hu pi a ai ki jep mahaput chat chut na ki kai chu nu te holding ga ngai tu le mon he the movie tin I ta bangan na ding tam so pi te ha tijon Pakai Yesu Kristan nang chon sit ke chon sit zala I hin kit uwa van khopi no mi hun the na divin tholo na ki zan ta ne bungin Calvary cross a chun khat ben om tan alai chaning ko den Eloi Eloi lama sabachthani kapathin idane da lai tam ati in athagau atha ta nei ole so bi te hoi lai mun athagau atha ta ne ti a hai no hu cha hi nai yesun Pakai pathin nin I holding in anikho cho pido ta nei da chun linga ki hotan mua thim tan te chon rom sipe ho jing in jong ki dang savin ye chon kim vela mi te hon ki dang savin mi peng tha jong am ki nei so bi te ho rom sipai ho la jong chun peng tha ki nei eta bonga chu mua thimen Pakai Yesu Kristan ki pido tan Jerusalem pon dal chu achunga ko ni hum ke thata in thiempu hon gancha thading ti a tha kun chelet lat hoyong chu azam mangam ta vin thempu ki khele dan thu yong ki khele ti dan thu a gan ki thoina ho abeta e leilam Jerusalem temple ali sanctuary na to ho chu abeta e to hin Pakai Yesu Krista chu thempu chungnung hi in van khupia e se pi ta ve ti jong hi nidang dang le topic tam ta jong om kit na lai jen he Kristan I ho e la to nau hi ahung pe na penagan the ha sanan tu ho hi tonin in sunga gelphaki ru tiven Pakai Krista thi na he koi ja thi ham ipizia thi ham isan ge ya tho hitam itabong din mo na ding ka him kai ma hi Krista he phanai lo wa kai manum no ma chon ka hi hinalai ham ti a ikingai to na divin tu Good Friday Pakai Yesu Krista thi ni ho ihung luno tal hanin kigel chi chada milhilo nga tawa kisi alung heya vangam lam gal do tingin ki go motivate hi Pakai mena kain tip no he ye chun Good Friday tiu hi Bible chun ki gen ni atin chuteng ta le thang sani Saturday hi Bible chun chol nga ni atin Jesus Christa thokit ni Sunday hi Bible chun first day of the week atin ai ye chun Pakai Yesu Christa chu kigen ni Friday ni chun thi en anung zui ho numei pham ho chun alung chu itia kwayu bam ti aga vevin te chon nirhum ding ko na hi ta jin ahung kinung levin ahin vui chai wen Bible chun pathen dan thu pe dung zuyen chol nga ni chun ki chol nga na hi ati na hi Christian ma sa hoyong chol nga ni ki chol na hi chol nga ni ki chol chai wen nikhat ni Sunday ni hung thung tan jingpi matain Miriam chu than langa lai na hi le Pakai Yesu Krista chu jingpi ta en nimasani chu na thau do eti he tu Good Friday sung le Easter Sunday iti bahen isei jib nahi ye so bite ho e ho Good Friday iman na pa wa hi Johnson kisi alung heya amalam bela inun luizo seu Eltal golno bucha John than hoi hu chuteng tal jat chom pai la van lam thu jing ngai tu na phat lem chang tai ne u heti hi geldoh a kisi alung he te dingin Pakai menin ikitem bin a hi ayeju Christian cha te iwang phat nau he tun leise da gan the in ha san ma jang le han ajo teng ta le mi theng puya hung teng ta le van khopi sana khopi nom tai mu te ben ya chun thina la manna ai lo le kilang khin ki bung khan na chon sen ja chom hom talo ding ton so na yum diu Pakai ki pa man e pe diu ai tu again the cha te ho ne lo chaga te ho hasal gan the hi jong le han ida e ho ye ila se di hom khate ho Krista nang le ke ya ding a thi ai ta ne nang le ke hu pui ding a hung ki de hi chi chu kinap nai ne diu hi
Easter Sunday ni itiu lang le Pakai Yesu Krista hung kina ikenem na diu thu jong ana sei nau te ven Yesu tua Krista china hoi ikipoma Krista nung zui dingai hum ting le Bible athu bangai tho pi wa a hi le vai hom nai hop pi di wa hi ati he la chun Yesu nung zui din ke ka ki pantai ti la yang imu bi dai Yesu Pakai Yesu Krista nung zui na wa bo chabin to Good Friday hi kisim phat na le in sum hoina ni thi so ken de chu chom cha pathe bo pi daw han